Kani gade Pati CCTV. Haka arpu tarik mentau benar risau. Keseng samla maulai Put Muri. Kelapan hak perdana ia kelempung ilek kai ke balatiap kum ke maulai Open Football Tournament Arajar Kanriau. Naga benta ke lead Dolphin Road Lingkot Memorial Trophy. Kejing pelong yang ini kelempung naduk ke Kanriau tarik unailar. Kalong si benta ban kan mau burami orang bas nong barim jong ke maulai Put Muri. Ubak Dolphin Road Lingkot bam kuai dua rublei. Berenok senyang sibun ia ke senong. Haki kanyos nem kenti nak benta ban sandor bat banwan rai kesensar kadar ke bakoi basuba hapok kene kesnong. Hakaji kon final hakani kesingi ke balong Hamadan He Mini Stadium. Kemots Air United Football Club kelara ikanam nak do hadin baklala ban pelim no ya ke kenhon Put Muri si desau gol laar. Kene kelempong ilek kai kelong ke baitenan bat ke basong shetba. Hakaba kini kenhon kelai konteng nadu basdang nak benta ban poisa ketong jong ke jingjam. Lapan song set susu bat penberngiai ki babon ki patba hakani singi lengba ke jingruai na weni ki kaitor ke rikasi usamla ban ker karkungor hakani ke singi ke kenhon Mots Air United Football Club ke belara ikanam nak do nalo ke trofi kalayora ru ke kusnam de ke song pisa ke bakot lai po hajar tingka kat ba ke kenhon Put Muri kalayo katsan hajar lembat ke trofi ya ke balasam do MLA kini ke than ba emba lang simle bolong kongsan ringkat Father Paul Alfindro Lincoln kum sembut kongsan Kiwai pak kusnam ki balasama kani kesngi kidairu ya kiriu shimet ne kirang ilek kai ki balaya ikanam top scorer kabalayo adu samla ban suklang El Nongbri nak maulai Mots Air United balat have new goal hakani kelempong nang tai ikanam promising and best player layo adu samla Robert Khongrian nak Put Muri bat ikanam best goalkeeper layo adu samla Khamborlang El Nongbri nak kenhon Mots Air United Kani gade Pati CCTV.